mstari wa 130. Haguruka rero, simama sasa, soma ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Zaburi 119. Zaburi 119 umurongo w'130. mstari wa 130. Amen. Zaburi 119 umurongo w'130 aravuga ngo Ihishurirwa amagambo yawe uzana umucyo uha abaswa ubwenge mwakijambo cy'Imana. Urongera ujye mu gitabo cya Zaburi ibice 4 ku murongo wa 2. Wende kwa Zaburi sura 4 mstari ya 2 tu. Ibice 4 umurongo wa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Mana gukiranuka kwanjye kuturukaho unsubize uko utakiye warambohoye ubwo nari mfite umubabaro mbabarira wumve gusenga kwanjye. Amen. Amen. Twicare yego mu ijambo. Nenda tabiria ndani ya neno. Ngenda baramukije mu izina rya Yesu. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amani ya Mungu iwe katikati yenu. Abonyano haje imbuto. Unaona hapa kuna kuya fruit. Abonyano haje imbuto. Tunapata fruit pale, kuna kuya fruit. Abonyano haje indabo. Unaona kuna kuya maua. Abonyano haje n'ibyo kurya. Kuna kuya na chakula. Wabonye ko haje n'amafaranga. Unaona pesa zinakuja. Ibyo byose ni ishimwe ry'Imana. Vile vyote ni shukrani ya Mungu. Ariko turi ku ijambo rivuga ngo tuko kuneno inayosema Ihishurirwa. Ufunuliwa ijambo ry'Imana kwa neno la Mungu uzana umucyo inaleta wamaze guhishurirwa ambayo imeisha funuliwa. Nikababwire Benedata, acha niwaambie baba, tutangira amasengesho y'iminsi 10. sasa tulianza maombi ya siku 10. Ntabwo ari amasengesho twateguye, haiko maombi tu, ariko ndabyiruka turi hano umunsi wo kucyumweru. Nakumbuka Jumapili tulikuwa Imana yaratubwiye ngo twinjire amasengesho y'iminsi 10. Mungu alisema tuingie kwa maombi, ko hari ibintu byari bigiye kuba muri iyi minsi 10. kwa siku, ariko Imana yo mu ijuru ije kubikora. Lakini Mungu wa mbinguni anaenda biondosha. Ukuri twabonye ibimenyetso by'ibyo ngibyo Imana yatubwiraga. Kandi tumeona alama ya Mungu. Imana yatubwira ngo musengere mu ijambo. Mungu akasema muombe kuvuga kuhisurirwa. Usema kufunuliwa. Iyo umuntu atarahisurirwa, kama hajafunuliwa, ajya yifata uko ashaka. Anajikamata iyo umuntu atarahisurirwa, mtu kama hajafunuliwa, amenye uwo ari we. haki wake iko. iyo umuntu atarahisurirwa, mtu hajafunuliwa, amenye icyerekezo cye. hawezi yua iyo umuntu atarahisurirwa, agira ngo ibintu ari gukora ni byiza. iyo umuntu atarahisurirwa, abona buri kintu cyose akakibonamo ibisanzwe. ariko reka nkubwire mwene data, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo umuntu amaze guhishurirwa, agahishurirwa ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana rizana umucyo. uyu mucyo rero nibwo usanga umuntu atagiye kwimenya, akamenya uwo ari we, akamenya komportema y'ikomportamo, akamenya yuko ari umukirisitu, agomba kugendera mu nzira zikwiriye, agomba kugendera mu nzira zikiranuka, agomba kwanga ibyangwa n'amaso y'Imana, ahubwo akagendera mu mucyo w'Imana. ariko uyu muntu waba ameze gute? waba ameze uwahishuriwe ijambo, yarangiza guhishurira ijambo, iyo amaze kurihishurirwa, amenya umucyo uramuzira, umucyo uramurasa. amaze guhishurira ijambo, Benedata, umucyo urakurasira. kandi uyu mucyo umaze kukurasira, hari impinduka muri wowe. impamvu abantu badahinduka mu rusengero, impamvu abantu badahinduka niko nta mucyo urabasira. ikindi kandi ntabwo barahishurirwa, abatafunuliwa. Amen. Nabasize Imana. Ndi Imana. Nikambia. Ni kweli. Ni kwa nini? Utubwiye ngo iyo umuntu amaze guhishurirwa, niko nahishurirwa dufite muri twe. Imana irangira ngo agende ubabwire abantu banjye baratakaye, abantu banjye babaye ibizembe, abantu banjye babaye mu runganga, ariko agende ubabwire ngo bahishurirwe
watafunuliwa. Umucyo w'Imana Nuru ya Mungu urabarasira. itawangazia. Reka mbabwire Benedata. Hata niwaambie baba. Ndibona guhanurira muri aya masaha. Kutabiria kwa Isa. Unyumve kandi utege amatwi. Ubisikie na utege. Ihishurirwa. Shaka guhishurirwa. Abantu bajya mu rusengero. Ariko harabara mu rusengero. Batarahishurirwa ijambo. Batarahishurirwa ijambo. Niba abandi bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Bibiliya iravuga ngo hanze ni habi. Burya iyo utarabona hanze ntabwo ushobora gusobanukirwa. Ariko iyo umaze guhishurirwa nawe ubona ko hanze ari habi. Mureke twinjire mu nzu y'Imana. Maze niturangiza kwinjira mu nzu y'Imana duhishurirwe ijambo ry'Imana. Niturangiza guhishurirwa ijambo ry'Imana tubone umucyo w'Imana. Ubushize narababwiye ndababwira nti iki ntabwo ari igihe cyo kwemezanya, ahubwo ni igihe cyo gukiranuka kugira ngo Imana itwemeze. Kandi Imana niragiza kutwemeza tubone umucyo w'Imana. Reka ndagirize hano. Hata nimalizia hapa. Zaburi ya 4. Zaburi ya 4. Ibiti ku murongo wa 2. Mstari ya 4. Haravuga ngo Mana. Inasema Mungu. Mungu maze kwimenya kisha kutupa maze guhishurirwa. Kwa sababu nimefika. None Daudi anavuga hano ngo Mana. Daudi anasema hapa sasa. Mana yanje. Mungu wewe wumva. Unasikia. Mana yanje. Mungu wewe nakira. Wewe mwenyewe waratatse kenshi. Ulilia sana. Kugira ngo wewe Imana ntabwo yakumviye. Unawaza Mungu akusikie. Ariko bishoboke kuba. Lakini inawezekana. Utarahishurirwa ijambo ry'Imana. Unafunuliwa neno. Ariko kuko umaze guhishurirwa ijambo. Umefunuliwa neno. Umvano Daudi yaravuze ngo sikia hapa Daudi. Mana yanje wowe unyumva. Mungu wangu mwenyewe nisikia. Umve gusenga kwanjye. Usikie kuomba. Maze unsubirize. Munzu yawe ahera. Munzu y'Imana. Kugira tuhasubirizwa. Munzu y'Imana. Tuhabonera umucyo w'Imana. Munzu y'Imana. Bya bindi byananiranye ubuzima bwawe Imana igiza igakora. Reka vugane nawe ngo hari Imana ikoze ku buzima bwawe. Hari Imana ikoze mwene data. Uko wabigenza kose nongere mbikubwire ngo warasenze Imana yarakumvise. Warasenze Imana yarakumvise. Ariko Imana irakubwiye ngo uko wahishuriwe umucyo wawe wakurasiye. Uko umucyo w'Imana wakurasiye ari gusubizwa n'Imana. Bwa burwayi bwawe Imana irawucecekesheje. Bwa bukene bwawe Imana ibukuyeho. Bya bindi wabonaga yuko bikugoye Imana irambwiye ngo ibikuyeho. Kuko Imana igira neza. Reka kubwire ngo iyo umuntu amaze guhishurirwa ntabwo agenda uko yagendaga, ahubwo agendera mu mucyo. Kuko umucyo uba wamurasiye. Urasirwe n'umucyo w'Imana. Urasirwe n'imbaraga z'Imana. Usubizwe ibyifuzo byanyu. Imana ibasubize. Imana ikubwira ngo itanze viza zitatu. Ubwo wakoze bikananirana ariko haracyari ibyiringiro. Izi viza zitatu Imana irazitanze. Ariko bantu umenye yuko Imana yakumvishe. Kuko umucyo wakurasiye kandi wamaze guhishurirwa ijambo ry'Imana. Pawulo yaravuze ngo ntabwo tugira abacu. Benedata uko tutagira abacu. Murekere ijambo ry'Imana riturasire. Tugire imirasire y'ijuru. Maze tubone ubwiza bw'imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe. Imana yambwiye ngo Mungu aliniambia muri aya masengesho kwa hii maombi mwebwe bari muri gusengera igihugu. wewe mlikuwa naombea nchi. Imana hari ikikoze. Huko Kenya Mungu anafanya. Hari Imana ikoze. Huko Kenya Mungu anafanya. Ubyemere ubipinge. Ubipinge ubitike. Hari Imana ikoze. Huko Kenya Mungu anafanya. Amasengesho yanyu maombi yarumviwe. Imesikiliwa. Mbere y'Imana. Mbere ya Mungu. Imana yambwiye ngo Mungu ameniambia ubwoba wache woga. kuko hari Imana iremye. Huko Kenya Mungu anafanya. Imana yambwiye ngo Mungu ameniambia mwebwe mwasengera gitorero. wewe mlikuwa naombea Imana yahamagaye iburyo. Mungu anaita Imana kume yahamagaye ibumoso. kushoto. Imana yambwiye ngo Mungu ameniambia muri uyu mwaka na maimwa ikimenyetso ni inyubako. alama yenyewe mtaona Ugiye nje. kubona inyubako. Unaenda unajenga. Imana igiye kubaka urusengero. Unajenga ikanisa. Ihereye muri uyu mwaka. Kuanzia hii mwaka. Imana
iyo muri mu nzu ugize ubwoba Imana irambye ngo mubwire kuko bwoba Imana ibugukuyemo irambye ngo mbabwire ufite ikibazo cy'amatwi ufite ikibazo cy'amatwi Imana irambye ngo mubwire ngo Imana ikoze ku matwi yiwe kandi Imana iramukijije Imana irambye ngo muno ariko abakire benshi abagiye kugira amaduka abagiye kugira amaduka bagiye gukora bifatse kuko umucyo w'ijambo umucyo w'ijambo ihishurirwa ry'ijambo ryabagezeho Imana yambwiye ngo muri aya masengesho y'iminsi 12 abantu bayasohotsemo muri aya masaha bagiye gutangira kubona ibimenyetso by'Imana Mumbi Imana yambwiye abantu ugira imisonga akufa imisonga ikahera muno muri iki gice akazamura hejuru akajya abona ko kino gice ntabwo ari kiwe Imana yambwiye ngo ukwiye wisongana imbaraga z'abadayimoni zagendaga ku buzima bwawe Imana irambwiye ngo igukozeho Imana irambwiye ngo umuntu ufite agasere ahantu katagaragara kandi wari utangiye gukeka ibindi Imana irambwiye ngo ntabwo ari kanseri ni umugore igitsina gore afite agasere Imana irambwiye ngo ntabwo ari kanseri ni Satani washaka kugira ngo akudestabilize maze uve mu mwanya w'Imana ariko Imana irambwiye ngo ni ukuri ntabwo ari kanseri urwaye ahubwo ako gaseri Imana igiye kugakiza Imana irambwiye ngo mbabwire bano bantu bane bari mu iteraniro mujya munywa inzoga Imana yambwiye ngo musigeho nimutazireka ngo muzisige mu nzu y'Imana mugiye kubona ishano Amen Haleluya Mumbike Imana igiye kubimuruza usikie kitu Mungu ananiambia kwa sisi kugerageza inzu y'Imana unalikia kujaribu nyumba ya Mungu Imana irambye ngo Mungu ameniambia bari iminsi 9 ku ntoki zawe hesabia iminsi 9 ku ntoki zawe 9 ku mikono yako intoki zawe zibariremo mikono yako ihesabia iminsi 9 siku 9 ugiye guhura n'inkoni y'Imana unapata fimbo ya Mungu Imana igiye kugufrapa Mungu anaenda kukufrapa Imana igiye kugukubita anaenda kukuhonda kabisa ugenda uroga abantu Yesu unalogaka abantu Imana igiye kurogora abantu ariko nawe igiye kukuroga igiye kukuroga bari iminsi 9 hesabia siku 9 ariko haracyari ibyiringiro ungali tumaini uyu munsi ni wihana leo kitu Imana yagira ikikora uko kenye Mungu atake Imana yambwiye ngo hari abakobwa babiri ameniambia kuna wasichana bashizwe munsi y'urusyo waliwekwa chini ya jiwe la kusagia Amen abantu babiri b'abakobwa wasichana wawili bashizwe munsi waliwekwa chini abantu babiri watu wawili Imana yampaye ikimenyetso Mungu alinipa alama niyo mpamvu ibintu byawe ukora byose vitu yako yote unatumika niyo wagerageje hata ukijaribu ariko ngakubwire lakini hata nikwambia ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo neno la Mungu imetuambia kitabo cha Zaburi 119 kitabu ya Zaburi 130 mstari wa 100 aravuga ngo numara gusobanukirwa ukisha kutambua umucyo urakurasira nuru ambayo itakuangazia Imana igukuye munsi y'urugo Mungu amekutosha chini ya nchi yako Mungu amekutosha munsi y'urugo amekuweka chini ntabwo wari kuzashaka haungeolewa wari kuzajya ubona aragusambanya gusa ungepata bakufanya ariko Imana irambwiye ngo Mungu ameniambia igukuye munsi amekutoa chini igukuye munsi amekutoa chini harimo abantu 7 muko watu 7 bagiye kubona abashitsi wanaenda ona hari wageni n'abashitsi b'umugisha wageni wa baraka Imana irambwiye ngo Mungu ameniambia abamarayika 13 malaika 15 barimo baratambagira hano uko natembea barimo baratambagira hano uko natembea irambwiye ngo umucyo w'Imana
wabarasiye umucyo w'Imana wabarasiye umucyo w'Imana kandi yumvise gusenga kwabo niko Dawidi yatubwiye ibice bine ku murongo wa 2 baratubwiye ko yatwumvise kandi yumvise gusenga kwabo reka kurira Imana yagusubije Imana yambwiye ngo Mungu ameniambia umuntu uri mu binyoma nabivemo. Pardon? Umuntu uri mu binyoma, mtu mwenye yuko muongo atoke ndani ya uongo. Umuntu uri mu binyoma, mtu mwenye yuko ndani ya uongo nabivemo, atoke ndani ya uongo. Ntabwo ari igihe cyo kwemeza, ariko wakati ya kuitikisha, cyo kwemeza amagambo y'Imana, wakati ya kuitikisha Imana ikatwemeza, na Mungu anatuitikisha, icyubahiro cyayo kikazamuka, utukufu ya Mungu inainuka. Imana igiye kwemeza, Mungu anaenda waitikisha, Imana igiye kwemeza abakobwa bari mu iteraniro, Imana igiye kwemeza abahungu barimo hagati mu iteraniro, Imana igiye kwemeza abagabo, Imana igiye kwemeza abagore, Imana yagiye kurema, Mungu anasema kuko ni Imana igiye kwiyereka ku buzima bwawe. Imana yambwiye ngo Mungu ameniambia igiye kubemeza, igiye kubemeza. Haguruka ku maguru yawe, simama kwa miguu yako. Imana yambwiye Umesema